ଢେଙ୍କାନାଳର ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ଆଜି ଏକ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଗହଁଦିଆ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ମିଶନ କାଫେର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। आज गंदे ब्लॉक को आसते तीन दिन उद्घाटन कार्यक्रम में शक्ति काफे उद्घाटन करें कौन कहे आज मिशन शक्तिर काफे उद्घाटन है बहुत खुशी लगे इतने बड़ मानने बिल्डिंग रे मिशन शक्ति काफे फुल सिस्टम रे आम लंच भी कलु बहुत भल खाद्य परिवेशन करते माँ भौणी मैंने केमी भाव में निज गोड़े निजे छिड़ा ही रोजगार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री पंथा अवलम्बन देते बहुत खुशी कथा आउ गए बिल्डिंग थी आईसीडीएस बिल्डिंग उद्घाटन करागला आउ गए आम मीटिंग हॉल थिला ताकू भी उद्घाटन बिल्डिंग आज उद्घाटन होती आम सहित कलेक्टर महोदय थे पीडी महोदय विडीओ महोदय जिला परिषद अध्यक्षा ब्लॉक अध्यक्षा समस्त लोकप्रतिनिधि समस्त थे तेणु ये गोटे जगह जोटा कि गंदिया ब्लॉक जी आसवे बाट जार कम अच्छी सी आस मिशन शक्ति जलखिया टी खाइबार सुযোগ महिला मान कौन वार्ता देवे महिला मान वार्ता माननीय मुख्यमंत्री दे सारी जोटा 70 लाख महिला सहित सामिल होती 1 कोटी रखा महिला माने आज अपराह्न विधायक मुख्य अतिथि भाव में योगदान करी प्रथमे नूतन भाव में निर्मित मिशन शक्ति भवन उद्घाटन करथिले। सम्मानित अतिथि भाव में ढेंकानाल जिला परिषद अध्यक्ष अर्चना पुहाण, जिलापाल शरद सेठी, जिला परिषद मुख्य अन्य अधिकारी ज्योतिशंकर साहू, अधिकारी आशीष रंजन साहू और पंचायत समिति उपाध्यक्षा ममता सामल प्रमुख योगदान करथिले। उक्त भवन में अतिथि माने उपस्थित महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य मानकर विभिन्न समस्या उपरे आलोचना करने सहित सरकार पक्षर उक्त गोष्ठी को प्रदान करा विभिन्न सुविधा सुजोग उपरे मत प्रदान करथिले। गंदिया ब्लॉक अध्यक्ष नारायण खुट तो आज मिशन शक्ति तरफ जो कैफे उद्घाटन करागला तो सहित आउ दुईटी आईडी टेस्ट तीनो बिल्डिंग उद्घाटन कले कौन कहे कौन प्रतिक्रिया मिशन शक्ति कैफे उद्घाटन बहुत खुशी कहीं जिते आमर डीआरडीए से विषय उठाई से कलेक्टर सर कही सर आमर केमती गंदिया ब्लॉक रे गोटाए कैफे खोल जापर सार कहते नाई प्रति ब्लॉक रे कैफे खोल प्रथम श्रेय देवी कलेक्टर सार को विधायक सार को आउ समस्त मोर मिशन शक्तिर माँ मानू एवं अन्य समस्त एसएचजी ग्रुप मान समस्त साहाय्य सहयोग आज मिशन शक्ति कैफे खोली भल चलिए एटी कौन पाइना लोक मैंने जिते आसती एटी स्टाफ मैंने कौन लोक मैंने कौन मुझे भी बहुत असुविधार सम्मुखीन होती खावाई बहुत भल रेट भी अच्छी 50 टंका रखा जाए मिल गोटा बहुत सुंदर भाव चलिए बोली मोर आशा। तो कौन आप देवे महिला मान गोटे एडवाइस कौन देवे गंदिया ब्लॉक तरफ ये तो महिला मान सरकार ये जो योजना बहुत उच्च कोटर पदक्षेप बहुत सुंदर भाव में कौन जड़े स्त्री लोक गोटे कैफे खोलिबार अर्थ सी घरे जमी सुंदर भाव में परिष्कार परिच्छन्नतार सहित जमी घरे खाइबा दूची समस्त निज परिवार को सेमती गोटे कैफे चलैले स्त्री लोक मारे माँ मैंने सेमती परिष्कार परिच्छन्नता रखिबे एवं खाइबाटा भल तैयारी करें से अनुसार सरकार योजना को बहुत मु धन्यवाद दूँ। तो आज जो कार्यक्रम कराला अब मिशन शक्ति जो कैब उद्घाटन कराला आर कौन कौन व्यवस्था कौन कौन तार रेट चार्ट रही जो साधा मिलटा जोटा बाहर रोचे 60 टका आम ये रही 50 टका भितर आम भात डाली गोटे चिप्स रोटे भेजिटेबल तरकारी रोटे खटा रहीज पापड़ टे एमती साधाटा रछ मिलता माछ रेट अनुसार चिकेन रेट अनुसार आम टाइम टेबल कौन टाइम टेबल कौन टाइम तो रही 12 ରୁ 4 पर्यंत ताले 10टा किसी करा जीव नहीं 10टा टिफिनटा आम करूँ जदि करूँ आम मिलेट्र किसी जिन पकड़ी पकड़ी कर अच्छी व्यवस्था तथापि आम कहूँ। अच्छा सरकार जो मांडिया पर जो स्टेप नहीं मांडिया पर आप कौन कार्यक्रम कर मांडिया पर आम गोटे मिलेट्र ए देख मिलेट आम सबुथ कर मिलेट्र गोटे केक अच्छी मिलेट्र गोटे पोड़ पिठा अच्छी मिलेट्र गोटे बिस्कुट अच्छी ये गोटे अच्छी आम कुरकुरी भाया मिलेट्र जिनस आम से जिनस भी कम रेट्रे माँ मानी सब मिलेट्र जिन हो पार गोटे आम सुट आज कर मिलेट्र
ତ ଏଠି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ? ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପରିବା ପତ୍ର ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ ଏଠୁ ରେଟ୍ରେ ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିବାଟା ଆଣି ମାଆ ମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ଖାଇବେ, ଆରାମସେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ସୁବିଧା, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତରେ ମାଆ ମାନେ ବି ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଖାଇକି ଆରାମସେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଟ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ରହୁଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମର କମ୍ ରହିବ। ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କଲେ ଆଉ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ଯାହା ହଉ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ 21ଟି ଯୋଜନାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଜନାରେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଏସଏଚ୍ ମାଆ ମାନେ ନେଇକରି ଆମର କିଏ ମାଛ ଚାଷ କଲା, କିଏ ଛତୁ ଚାଷ କଲା, କିଏ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷ, ଛେଳି ପାଳନ, ଗୋପାଳନ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବି 5ଟି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମର ଜଣେ ରହିବେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଭଳିଆ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କିଛି ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେବ ନା? ତ ଆପଣ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନା କିଛି ପାର୍ସିଆଲିଟି ରହିବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ସବୁ କାମ କରିବୁ, କେବେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ନେଲା ପରେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଆମର ସାର୍ ମାନେ, ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଏମ୍ଏଲ୍ ସାର୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଜନ ବିଜୁ ସାର୍, ଟିଟିସି, ବିପିଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଇସି ମେମ୍ବର ମୋ ସହକର୍ମୀ, ଏନ୍ଡିକେ, ସିଆର୍ପି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ପୁରା ବିଜୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କାମରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସହଯୋଗରେ ଆମ ସହିତ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ତ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଠି IDDS ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସଭାଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଲା, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ଅଛି? ଆଜି ଆମ ଗାଁର ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଲା। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରୋଷେଇ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା। ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆମର ବେଶୀ ଏଥିରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସରକାର ଯେଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଯେଉଁ ଏ ସଂସ୍ଥା କରିଛି, ଇଏ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏ ସଫଳତା ପାଖରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଏବେ ସଶକ୍ତିକରଣ ମାଆ ମାନେ ହେଲେଣି, ଏବଂ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଖୋଲାଯିବାର? ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ହଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ସକାଳେ ଆମର ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କେତେଟା ଖୋଲା ରହିବ? ଆଜି ତ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି, ୟା ପରେ ସେମାନେ କରିବେ ଯେମିତିକି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ସକାଳେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେଇ 8ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲୋକ କରିବେ, ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରେ ଆମେ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ହାତ ତିଆରି ଘର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଇପାରିବା, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମର ଗୃହିଣୀମାନେ, ଆମର ମାଆ ମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଘର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଗନ୍ଧିଆ ଆସିଥିଲେ 3 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଗନ୍ଧିଆରେ, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ମାଆ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ? ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲୁ, ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ମାଆ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାଆ ମାନେ ଚଲେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମେମ୍ବରମାନେ ଚଲେଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି।
मिड डे मिल को ऑपरेट कराऊँच एवं जो आम 5T हाईस्कल जी अच्छी वाच एंड वार्ड और मेन्टेनान्स हाउस कीपिंग निश्चित भाव में आम आशा कर गहंदिया गोटे मिशन शक्ति स्ट्रंग ब्लॉक ये आम जी 8टी ब्लॉक अच्छी गहंदियार हूँ नंबर 1 हम ये मिशन शक्ति देखा मिली जो मिशन शक्ति की आप मंडी में धान मंडी में बहुत हईराण कर देखिए अलरेडी आम कही सारे जो मंडी प्रथम प्रायोरीटी हूँ मिशन शक्ति देन हूँ टैक्स अलरेडी कही जी अच्छा आमर डीपीसी अच्छा मैंने कही अनुदान करेंगे जहाँ समस्या समाधान करेंगे मत आगे आज आम इनागुरेसन ICDS नूतन गृह इनागुरेसन है मोटामोटी पूरा जो आज 3टी प्रोजेक्ट इनागुरेसन है निश्चित भाव में यहाँ आमको आहरी प्रेरणा देव मान प्रेरणा देव आगे से भल कम करेंगे देखिए ढेंकानाल जिला जो मिशन शक्ति बर्तमान अच्छी 2nd 3rd पोजिशन अच्छी आसंता वर्ष से नंबर 1 सब बाहर और दुबई जाते माँ मैंने आसंता वर्ष सिंगापुर जी अन्य सब कंट्री जी बुलायापी निश्चित भाव में प्रेरणा देव यापर अतिथि माने ICDS ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଭାବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମିଶନ କାଫେର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା, ବିଧାୟକଙ୍କ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ନିରାକାର ରାଉତ, ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।